Ne može ona dobacivati ovdje. Ja sam njoj prije 8 godina rekao da je mjesto ispod Svete Petke, jer su isto godište. Ona ne može dobacivati. Tu ti slobodno piši u tefter, tamo pošalji sve što ti je srcu drago. Nije ti ovo učak, dragi moj. A ti ne možeš, ona ne može diskutovati ovdje. Molim, izbacite napolje. Izbacite napolje, ja ona opomijete. Ja vas molim. Ja vas molim, dakle, da ne dobacujete i nametate rad sjednice. Sve krivo ne bliđa. Ovdje pa rad. Nije, učimo da Kolega Odborniče. Nema šta. Morate se držati poslovnik. Izjasnit ćemo se, naravno, nemate potrebe, vidite, kolega Odborniče. Mi ćemo se izjasniti, naravno. Ja se potom. Naravno. Odmah potom. Imate pravo na kriju da ja smijem. Ne može niko ko dođe sa strane da kaže riječ. Ne može niko. Dodik dođe sad ovdje koji ljudeše cijelu Republiku Srpsku, ne može to raditi. Imate kodeks odnos odbornika s novinarima. Pročitajte i vidjet ćete. Niste vas pitali, nismo. Niko od odbornika vas ništa nije pitao. Vi dobacuješ. Cijelo vrijeme dobacuješ. Ono ti pita malo kako radiš, što radiš to. Neće dirat, onda je kaži. Vlado,